Baiklah, untuk selanjutnya nakil acara tausiah dari Syekh Muhammad Al-Nadi. Kepada beliau kamu persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، أحييكم جميعا بتحية طيبة زكية مباركة من عند الله، بتحية أهل الجنة عندما يدخلون الجنة بسلام، بتحية الإسلام العظيم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa sunnatihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, yang pun catat penghormatan kamu kepada pimpinan daya, yakni Abi Muhammad beserta seluruh jajaran pengajar dan juga perangkat desa, perangkat kampung, seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, guru agama, dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di tengah-tengah tanyo telah hadir Sidro Jame yang teruh dari kota Gaza dalam Nanggro Palestina, dan beliau adalah Syekh Muhammad Al-Nadi, Sidro Imam Masjid terbesar dari kota Gaza, dari sebuah wilayah kaum muslimin Palestina yang paling parah, yang paling naas, yang paling terzalimi, terjajah, setiap hari dibombardir, diserang, dilemparkan roket dan bom rudal. Salah satu putra terbaik dari Gaza hadir menjadi jame selama 7 hari terakhir di bumuh Seramo Mekah tanyo. Wabil khusus pada malamnya hadir di tengah-tengah tanyo untuk menyapa ketanyo, dan beliau membuka muqaddimah beliau bunuh dengan salam ahlul jannah, salam penghuni surga yang berbunyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، ما أجمل هذه اللحظات ونحن نحيي ذكرى ميلاد النور، ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم
في هذا المكان المبارك إن شاء الله نحيي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة أعلن عن سعادتي وفخري وشرفي أن أكون ضيفا على هذه المحافظة، محافظة أتشي. ويزداد شرفي وفخري أن أزور هذا المعهد الإسلامي، معهد دار النجاة العزيزية. ولكم فرحت ولكم سعدت بلقاء فضيلة الأستاذ الشيخ محمد، مؤسس وصاحب هذا المعهد، حفظه الله ورعاه. ولقد ازدادت فرحتي بمشاركة الإخوة السادة العلماء الذين حلوا ضيوفا على هذا الحفل المبارك إن شاء الله. من أعماق قلبي أشكر الشيخ الأستاذ على حسن الاستقبال وعلى كريم الضيافة، فلقد أحسن الاستقبال وأحسن كل شيء. أشكركم جميعا حاضرين وحاضرات، مريدين ومريدات، أشكركم على حضوركم واستماعكم. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا المعهد معهدا إسلاميا رائدا، وأن يجعله صرح علم ونور وهداية للعالمين. اللهم آمين آمين. Syekh Muhammad Al-Nadi membuka muqaddimah beliau dengan menyampaikan rasa bahagia, rasa bangga dan rasa terharu bisa berhadir di sebuah tempat yang trip kagedengan tapi belum pernah disampai tempatnya, yaitu tempat tinggal kita Bandung, Nanggro Aceh. Dan katrip kedengar tentang masyarakat Aceh yang mencintai Palestina. Dan di uronya, di beberapa uro terakhir, wabil khusus bak malamnya, bisa gekalan wajah-wajah saudara-saudara beliau yang walaupun berjauhan jarak dan tempat, terpisahkan lautan yang jauh, tetapi memiliki ikatan persaudaraan yang tidak terpisahkan, yaitu ikatan persaudaraan iman dan Islam. Beliau juga menyampaikan sangat merasa bahagia bisa berkunjung ke pesantren atau dayah Darun Najah Al-Aziziyah. Beliau terhormat dan terharu disambut dengan sangat luar biasa istimewa menjadi tamu di tengah ahlul ilmi, wabil khusus pimpinan dayah Abi Muhammad yang telah memfasilitasi kegiatannya bak malamnya, juga para alim ulama, para tengku, dan khusus seluruh hadirin dan hadirat. Beliau mendoakan kebaikan kepada kitanya Mandur. Semoga Allah memberkahi majlis tanya bak malamnya. Semoga Allah memberkahi amal ibadah tanya, rezeki tanya, harta tanya yang telah hadir wabil khusus dalam proses, dalam program, dalam acara dan agenda yang luar biasa istimewa, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيها الحاضرون أيتها الحاضرات الإخوة والأخوات، حقيقة الفرحة التي أشعر بها كبيرة، ولقد زرت كثيرا من المعاهد والمدارس والجامعات في هذه الدولة، لكن
حقيقة ما رأيت استقبالا بهذا الشكل إلا في هذا المعهد، معهد دار النجاة العزيزية. عندما أرى رايات فلسطين ترفرف وتحيط بالمكان أعلم يقينا وأدرك إدراكا تاما وكاملا بأن قضية فلسطين تتربع على قلوب أهل أتشيه. أعلم مدى حب الرجال والنساء والشيوخ والأطفال والعلماء والأساتذة الفضلاء، مدى حبهم لفلسطين في هذه المحافظة، محافظة أتشيه. سمعنا الكثير ورأينا الكثير عما يكنه أهل أتشيه من حب ووفاء واستعداد للعطاء نصرة لدين الله ونصرة لإخوانهم المسلمين في فلسطين. من هذا الموقع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أتشيه وأن يبارك في أهلها، أن يبارك في رجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها وأموالها وأشجارها وزروعها وثمارها. وأسأله سبحانه أن يبارك في هذا الجمع الذي يجتمع على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله جل في علاه ألا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. Beliau melanjutkan, kebahagiaan beliau semakin luar biasa mengguncang dari dada ketika duduk bersama dalam sebuah majelis yang merayakan Maulid Nabi. Dan terlebih ketika beliau datang ke tempat ini, beliau menyaksikan sebuah pemandangan yang gepegah golong tem gekalan di berbagai lembaga pendidikan Islam yang pernah dikunjungi di seluruh Indonesia dan di Provinsi Aceh secara khusus. Berbagai macam ma'had, berbagai macam dayah kalian kunjungi, tetapi sambutan, kecintaan dan pemandangan indah yang gekalan bak malamnya sangat istimewa dan berkesan bak hati Syekh Muhammad Al-Naji. Dan disampaikan ketika kita dalam kawasan dan lingkungan dayah Darun Najah Al-Aziziyah, gekalan bendera Palestina berkibar bersama bendera tauhid la ilaha illallah. Keyakinan beliau kepada Allah bergetar, kecintaan beliau kepada penduduk Aceh bertambah kuat. Beliau semakin meyakini bahwa cinta dan sayang masyarakat Aceh kepada Palestina telah tertanam di dada orang tua, anak-anak, laki-laki dan wanita, ulama, pemimpin dan seluruh elemen masyarakat Aceh. Suatu pemandangan yang tidak pernah beliau dapatkan di tempat lain. Pemandangan yang membuat beliau dengan tulus mendoakan semoga Allah memberkahi getanya mandum, geberkahi harta getanya, geberkahi amalan getanya, geberkahi hudib getanya, geberkahi ilmu getanya mandum. Dan beliau juga menutup dengan doa agar majelis malamnya dipenuhi kasih sayang Allah, majelis marhumah. Dan ketika tanya selesai dalam majelisnya, segala kesalahan, segala kekurangan Allah maafkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. أيها الإخوة أيتها الأخوات، في هذه اللحظات الإيمانية ما أحوجنا ونحن نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاقه وأن نحيا بسنته.
لكي نحشر في زمرته. أمة الإسلام اليوم بحاجة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة إلى فكره، بحاجة إلى هديه، بحاجة إلى سيرته، بحاجة إلى أخلاقه. عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتحدث عن الأب، ونتحدث عن الابن، ونتحدث عن الأخ، ونتحدث عن القائد المجاهد الإمام الداعية الحكيم الذي أحسن المعاملة مع أهله. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. أحسن المعاملة مع خادمه. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما لمست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال لي يوما لما فعلت كذا لشيء فعلته، ولا لما لم تفعل كذا لشيء لم أفعله. لم يشتمه، لم يضربه، وهو خادمه وهو يعمل عنده، كان يعامله أحسن معاملة. أمة الإسلام اليوم بحاجة إلى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام واستخراج العبر والعظات والفوائد منها لكي تحيا بها أمة الإسلام، لكي تحيا بنور سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya jika kita kembali mengambil iktibar dan sebuah semangat untuk kembali berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali menghidupkan akhlak Rasulullah dalam hidup kita. Oleh karena itu umat Islam bauronya berkebutuhan sangat urgen, sangat penting untuk kembali kepada sirah nabawiyah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada adab Rasulullah, kembali kepada manhaj hidup Rasulullah. Jika kita berbicara tentang Rasulullah, bukan hanya sosok seorang Rasul dan Nabi saja. Ketika kita mengingat Maulid Rasulullah, maka kita mengingat Rasulullah sebagai sosok seorang ayah, seorang bapak. Ketika kita tak ingat Maulid Rasulullah, maka marilah kita mengingat Rasulullah sebagai sosok seorang pejuang, seorang panglima perang, seorang pemimpin masyarakat. Ketika kita mengingat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita juga mengingat bahwa Rasulullah seorang suami yang memiliki rumah tangga, sehingga kita bisa mengambil akhlaknya Rasulullah dalam segala lini kehidupan kita bauronya. Syekh Muhammad Al-Naji menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berkata, pernah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang terbaik muamalahnya, sikapnya dan akhlaknya kepada keluarganya. Dan Rasulullah melanjutkan dalam hadis tersebut, sayalah orang yang terbaik perlakuannya terhadap keluarga. Di hadis yang lain, seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hidupnya pernah menjadi pembantu Rasulullah, khadim, pelayan Rasulullah. Dalam sirah tercatat bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah, disebutkan oleh Syekh 10 tahun lamanya. Lalu pun yang disaksikan oleh Anas bin Malik dalam proses 10 tahun menjadi pembantu Nabi, disebutkan oleh Anas bin Malik, demi Allah,
dalam 10 tahun saya melayani Nabi, saya tidak pernah dipukul, bahkan tidak pernah disentuh dengan kasar, dan juga tidak pernah saya dimarahi, tidak pernah saya dihardik atau disalah-salahkan ketika saya melakukan pelayanan yang salah kepada Nabi. Coba kita bayangkan, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, 10 tahun bekerja menjadi pembantu seseorang, tetapi tidak pernah disalahkan, tidak pernah dimarahi, hantam gede. Begitulah akhlak Rasulullah. Itulah yang harus kita ambil dalam sejarah hidup Rasulullah, dalam kecintaan kita kepada Rasulullah. Wabil khusus di malamnya kita sedang merayakan kelahiran sosok paling utama dalam kehidupan kita semua, yang paling kita cintai dan paling kita rindui, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة أيتها الأخوات الحاضرون والحاضرات، هذا العمل وهذا الاجتماع هو اجتماع مبارك إن شاء الله، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأعمال ليست بكافية. لا يكفي أن نقيم الموالد وأن نحتفل وأن نطعم الطعام وأن نظهر فرحتنا، كل هذا حسن ومحمود إن شاء الله، لكنه ليس بكافٍ. إنما يجب علينا أن نجعل من ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام عهدا معه ومع الله لتغيير حياتنا نحو الأفضل، لتكون حياتنا موافقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام اليوم تعاني من التراجع والتقهقر والتخلف والتشرذم والتفرق والضعف والمهانة والاستكانة، وما كان لذلك أن يكون إلا لأنها تركت حكم القرآن الكريم، ولأنها أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبها الله عز وجل بما ترون. انظروا إلى حال أمة الإسلام اليوم، تناحر واقتتال وفتن وضعف وفقر وتخلف، مقارنة بين الغرب الكافر وبين المسلمين. إذا نظرنا إلى أمريكا إلى أوروبا سنجد ازدهارا في الاقتصاد، تفوقا في التكنولوجيا، تقدما في شتى أنواع العلوم، في كل المجالات يتقدمون، بينما أمة الإسلام تتراجع. وفي يوم من الأيام كانت أمة الإسلام رائدة قائدة، كل الأمة تتبعها. انظروا إلى مؤسس علم الفلك، وإلى مؤسس علم الجبر والهندسة، وإلى مؤسس علم الأحياء والكيمياء وغير ذلك، كلهم من المسلمين. لكن أمة الإسلام اليوم لما تخلفت عن القرآن الكريم وأعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاقبها ربنا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah mulia, Syekh Muhammad Al-Naji melanjutkan, sungguh insya Allah apa yang kita lakukan di malamnya, berkumpul nyatanya karena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pekerjaan yang sangat terpuji, pekerjaan yang mulia, sebuah amalan yang mubarakah insyaallah. Tetapi tidak cukup hanya kita merayakan Maulid Nabi dengan berkumpul,
Tidak cukup kita merayakan kecintaan kita kepada Maulid Nabi dengan melakukan kenduri. Ada pekerjaan yang lebih besar yang harus kita kerjakan dan kita tunaikan bersama. Dimulai bak malamnya. Disampaikan oleh Syekh Muhammad, sejatinya sesungguhnya dalam kecintaan kita kepada Maulid Nabi, seharusnya kita mulai berjanji. Setiap kita yang hadir di malamnya mengambil janji yang akan kita ikat kepada Allah, bahwa kita akan mengikuti hidupnya Rasulullah, kembali menyesuaikan kehidupan kita dengan hidupnya Rasulullah. Itulah buah dari Maulid Nabi. Itulah yang harus kita dapatkan dari kecintaan kita terhadap Maulid Nabi SAW. Keadaan umat Islam hari ini dalam kemunduran, dalam fitnah, dalam ketertinggalan, dizalimi, dijajah, diserang di berbagai tempat, tanahnya dirampas, orang tua dizalimi, dibunuh, anak-anak dipertontonkan pembunuhannya dengan sangat keji, dan umat Islam tidak bisa membela diri. Satu persatu tanah kaum muslimin dijajah dan dirampas oleh musuh, dan umat Islam hanya terus menonton karena mereka telah mundur, karena umat Islam telah jatuh dalam fitnah kemunduran, tertinggal dalam ilmu, tertinggal dalam ekonomi, tertinggal dalam teknologi, tertinggal dalam segala lini. Jika kita ingin melihat bagaimana orang-orang kafir, musuh-musuh Islam mempersiapkan dirinya dan jauh berada meninggalkan kita pada hari ini. Padahal di masa lalu, kata Syekh Muhammad, kitalah yang menciptakan ilmu pengetahuan dikenal oleh dunia hari ini. Kitalah yang mengasaskan ilmu kimia, teori ekonomi, berbagai macam pengetahuan umat Islamlah yang terkemuka, yang menggagasnya, yang unggul. Dan umat barat, bangsa kafir dari berbagai belahan dunia dulunya belajar kepada umat Islam. Namun pada hari ini kita tertinggal, dan jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Taraktu fikum amraini la in tamassaktum bihima dan tadillu abada. Aku telah tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua buah warisan agung, dua buah harta yang paling penting. Jika gata mandul, wahai umat, Rasulullah berpegang kepada dua perkaranya, gata man mandul tidak akan mundur, gata man mandul tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Ayyuhal hadiruna, ayyatuhal hadirat, وكما أسلفت وذكرت فإن هذا الاجتماع وهذا المجلس يبين مدى حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد ينكر أن كل مسلم في قلبه ذرة إسلام أو إيمان يجب عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وبهذا طبعا أختم، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتطلب أمرا مهما. ما هو هذا الأمر؟ اتباعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الشاعر: تعصي الإله وتزعم حبه، لعمري هذا في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك الآيات التي
التي جاءت تتحدث عن طاعة الله تعالى في القرآن جاءت مقرونة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وختاما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل يبين بأن السبيل إلى محبة الله ونيل محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فعلامة صدق محبتكم لله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم يؤكد رب العزة والجلال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan bukti, menuntut bukti, karena cinta tanpa bukti adalah dusta. Sehingga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan dengan amalan, dengan tindakan, dengan usaha yang nyata dalam kehidupan. Syekh Muhammad Al-Naji menyebutkan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang benar-benar mencintai Allah. Dusta orang-orang yang berkata mereka mencintai Allah, mengharapkan ridha Allah, tetapi tidak mencintai Rasulullah SAW. Allah menempatkan cinta hamba kepada dirinya beriringan dengan cinta hambanya kepada baginda Nabi SAW. Begitulah kedudukan cinta kepada baginda Nabi SAW di sisi Allah. Dipesanding oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah harus bersama dengan cinta kepada Nabi. Cinta kepada Allah tidak bisa berdiri sendiri. Cinta kepada Allah tidak bisa berdiri sendiri. Tidak sah cinta kepada Allah bagi mereka yang tidak mau mencintai Rasulullah SAW. Syekh Muhammad Al-Naji menyebutkan, berkumpul di tanyo bak malamnya merayakan kecintaan tanyo kepada baginda Nabi SAW adalah bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah salah satu tanda karena tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi cinta kepada Nabi juga butuh pembuktian, butuh usaha untuk membuktikannya, yaitu dengan tetap berusaha mengikuti sunnahnya Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena beliau juga membahasakan syair tadi, cinta yang tidak dibuktikan adalah dusta belaka. Cinta yang hanya omong-omong saja, yang cuma menebar omongan saja, itu bukan cinta namanya. Itu namanya dusta dan obral janji.
cinta kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan pekerjaan dan amal yang nyata. ختاما أشكركم مرة أخرى، أشكركم جزيلا على حضوركم واستماعكم. أشكر سعادة الأستاذ محمد رئيس معهد دار النجاة العزيزية، أشكره على استضافتي وعلى سماحه لي بالحضور إلى هنا، فجزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا أجمعين. وأختم بدعاء إن شاء الله قبل أن أغادركم بإذن الله. Dan sebagai penutup oleh Syekh Muhammad Al-Naji, beliau kembali mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur dan rasa bahagia dari hati yang terdalam bisa berhadir di tempat yang mulia ini, menyaksikan bagaimana wajah-wajah bercahaya berkumpul bertemu dengan saudara-saudara beliau, dan wabil khusus beliau menyampaikan rasa penghormatan, rasa pemulia kepada sahib al-makan, sahibul bait Abi Muhammad sebagai pimpinan daya. Suatu kehormatan bagi beliau bisa disambut, diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, mengikat ukhuwah imaniyah dan islamiyah pada tempatnya, pada malamnya. Dan insyaallah sebagai penutup beliau ingin membacakan doa yang sering beliau baca di Gaza, akan beliau baca di tempat kita bersama di malamnya, dan beliau mengharap agar kita semua mengaminkan. Kita dengarkan dengan khidmat, dengan khusyuk, kita ketuk pintu langit agar Allah menyelamatkan bangsa Palestina. Allah tolong saudara-saudara kita di sana dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW badayahnya malamnya, dipimpin doa oleh salah seorang pejuang dari bumi Gaza, seorang imam hafidz Quran 30 juz. Sama-sama kita aminkan dengan sungguh-sungguh kaum muslimin dan muslimat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amaka wa yukafi'u mazidak. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا الضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاح. اللهم حقق إيماننا وثقل موازيننا
لنا آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا وعلمائنا وذوي الفضل والحق علينا يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تعطي كلا من الحاضرين مسألته اللهم أنزل الرحمة والسكينة والبركة على معهد دار النجاة اللهم بارك في رئيس هذا المعهد معهد دار النجاة اللهم وبارك في مدرسيه وبارك في مريديه اللهم واجعل أهله من حفظة القرآن اللهم ويسر لهم حفظ الكتاب اللهم واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ومن المخلصين المخلصين ومن الصالحين المصلحين ومن الهداة المهديين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واعل بفضلك راية الحق والدين واخذل الشرك والكفر والمشركين اللهم انصر إخواننا مسلم الإيغور وانصر إخواننا مسلم الروهينجا وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام وفلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المجرمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا شهادة على أعتابه اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم
نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم ومصاحبة نبيك الكريم. اللهم ارزقنا شفاعة النبي المختار واحشرنا في لوائه وتحت زمرته وعند حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا واسترنا ولا تفضحنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى قلب رجل واحد. اللهم وحد صف المسلمين ووحد كلمة المسلمين. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, telah sampai kita di penghujung acara. Namun ada satu permintaan khusus dari Syekh Muhammad Al-Naji, meminta Abi Muhammad untuk naik ke panggung menemani beliau. Ada satu kenangan, satu cenderamata yang ingin Syekh Muhammad Al-Naji serahkan langsung kepada Abi Muhammad, pimpinan dayah Darun Najah Al-Aziziyah, berupa syal perjuangan Palestina yang di dalamnya terukir bendera persahabatan antara dua negara. Syekh Muhammad Takbir, 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 takbir. Baiklah para hadirin,
ini tertanam dalam acara penutup, yaitu penyerahan donasi. Penyerahan donasi dari Abi bersama yang disampaikan kepada Syekh Muhammad Al-Naji. Sebelumnya sudah diraihkan tentang masalah sumbangan nilai. Untuk Desa Rawa 2.682.000 rupiah. Sumbangan dakwah malam 872.000 rupiah. Sumbangan Desa Pekanbaru Siburutuh 66.000 rupiah. Sumbangan Desa Pulau Bube 620 rupiah, 620 lebih 50 rupiah. Sama lagi kepada seluruh jemaah Natulundu oleh Mendung karena masa-masa madu. Yang kelima, sumbangan malamnya sebanyak 1.020.000 rupiah dan natama sumbangan dari hamba Allah 50.000 rupiah. Jumlah sumbangan 6.252.000 rupiah. Dalam halnya kamu atas nama panitia akan serahkan donasinya, donasi Rundu dan Bandung. Kamu atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat maupun jamaah yang ada di Desa Rawa maupun sekitarnya. Kepada panitia kamu serahkan donasi kepada Abi dan Abi akan diserahkan kepada Syekh Muhammad Al-Naji. Kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saudara kitanya yang ada di Palestina merdeka. Amin. Terima kasih Tuan Bandung kami ucapkan kepada seluruh jamaah dan masyarakat yang ada di sekitar di baik Pekanbaru maupun Pulau Bube. Kamu ada Muhammadiyah terima kasih, mohon undur diri dan kamu berirat lagi terima kasih kepada seluruh pemuda Desa Rawa yang kalah membantu dalam melaksanakan acara yang na di komplek Dayah Darun Najah dari 5 orang kau ikut hingga orangnya, dan khususnya kepada anak muda yang na di Kampung Rawa yang kalah membantu kamu dalam melaksanakan acara taperaya urulahi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas nama perhatian. Mohon maaf. Sama-sama saya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaihi Allah, ya Habib salam, salawatullahi alaihi Allah. Asyraqal badru alaina fahtafas minhul buduru. Asyraqal badru alaina fahtafas minhul buduru. Mislahus Qadmu ya wajah sururi Allah, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaihi Allah, ya Abu salamun alaik, salawatullahi alaihi Allah, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik,
nyolongkeun segala nyolongkeun Palestina usratuna. Usratuna artinya keluarga lu, keluarga kamu. Okey, usratuna. Okey, longkeun Palestina kemudian usratuna. Okey, 1 2 3. Palestina. 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 Allahu Akbar. Mungkin yang dapat kamu sampaikan lebih dan kurang dan lebih kamu lagi maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.